Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Amma ba'du. Ajunan para rabu seteja, hadirin jukan epo hadirat jamaah muslimat semuljaki Allah subhanahu wa ta'ala, sebetul ulamul jaki, utama ipon para kiai, para ulama, tokoh masyarakat sekitar, langkong-langkong Al-Mukarram Kiai Ahmad Bushairi Karim Syabdina Muljaki, pengasuh musalla Al-Zikir, sarang seteja para ustaz juga ustazah sebutan ulamul jaki, bapak kepala tisa setempat yang alhamdulillah saat makin juga beliau hadir, sesangat betul ulamul jaki. Alhamdulillah para rabu seteja malam semakin dan gula para panjenengan iba pangki sareng Allah subhanahu wa ta'ala dalam acara peringatan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan para rabu seteja kalaban acara kaditoh dan oleh para panjenengan senantiasa keng hidayah juga inayah pun Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan diparingaki dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun apekta torngi beten guleh para panjenengan dari petang alam menuju dekat tera kalabanoni ngaten guleh para ajunan seteja da atoran ipon ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebutan ulamul jaki dan gulah ipakon sekadar aparing pamator dekat para panjenengan sehubungannya pun tak ada lain kalaban peringatan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui kadinto para rabu seteja dan gula sareng para panjenengan benikun cuma sekadar patut asyukur, benikun cuma sekadar parcukah asyukur, tapi kerana wajib dan gula sareng para panjenengan asyukur dak Allah subhanahu wa ta'ala karena Kanjeng Nabi lahir beber ke alam dunia egina baiki mandaran kenging syafaatah, amin Allahumma. Apa-apa para busteja mau sa syukur pertama dan boleh serang para panjenengan icip tabi pangeran semata karena bede Kanjeng Nabi. Andaikan beliau bi pangeran tak icip tak Kanjeng Nabi yaktina dan boleh serang para panjenengan juga tak kira bede. Berdebu dengan hadis qudsi, khalaqtuka min nuri wa khalaqtul aflaka min nurik. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Jaja TV nak kana. Aduh. Tedung pinyong, tedung pinya manan.
Jaminger sekejap. Gula pun kedua kalian nawar Rabu pada maghrib pada gelak pagi pada sore pada maghrib pada isya pada ongke pak kali lah. Deki timole ke rumah ongke boleh. Hai. Ongke gini lagi to otak. Toriku kangku lesutan gula pada Rabu lesok. Tapi kor perengak kita ke sekecil saya wara Gusti. Anak jong jaja TV lu ya, jaja TV ya. Sekecil berak. Tedong we kelut. Tanah apa nak kana wara Rabu. Sekalian lagi. Nang aturan para Gusti je palingiran ada bu nang hadis qudsi. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak khalaqtuka min nuri wa khalaqtul aflaka min nurik laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Jong Muhammad dan pangeran engkau akan iba-ibaan dari tangan nur tetikannya Nabi nur ipun Allah subhanahu wa ta'ala wa khalaqtul aflaka min nurik engkau aku bersilain leh sang langit bumi bensa esena karena beda-beda. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Cek saking singkok taking aku baibak najong selain tak cipta sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Mun tada kenya Nabi gula bersambian ni kata ada. Langit kita ada, bumi masih belum, malaikat Jibril kita ada, kanjeng Nabi ampun beda nang ajunan ipun Allah subhanahu makhluk sepertama kanjeng Nabi baru diciptakan yang lain. Kanjeng Nabi beda malaikat Jibril beda, kanjeng Nabi beda langit bumi beda, kanjeng Nabi beda manusia cipta sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesebab kanjeng Nabi milan beda laula kai Muhammad lama khalaqtul aflak. Tetik kanjeng Nabi langit bumi kita ada, manusia Jibril masih belum, kanjeng Nabi ampun berdenang ajunan pangeran. Cuma para Rabu setuju sepa puber, sepa lahir, sepa toron, sepa padeng kalam dunia beria Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun keje. Sepa padeng ke dunia waktu kaisa para Rabu. Mun Muhammad dalam bala malaikat Jibril masih belum, kanjeng Nabi cepat dah. Keng siapa turun ke Madura ni kah? Siapa turun ke dunia ni kah? Bi Allah Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun kerja hafal. Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Maulidun Nabir Rasuli min Rabi'il Awali Thani Ashra Amal Fili ala qawli bil maqbul. Kelahiran Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun napa main tahun gajah mata tahun jaran bayin sejarah malaikat kasa wara Rabu malaikat kanjeng Nabi meloloh main tahun gajah mata tahun jaran sejarah. Orang Islam kata pada bustaja Nabi abajang atap ke kiblat. Jadi mah kiblat bara. Tapi tidak semuanya orang Islam atap dak bara. Punten pada bustaja. Ngadep kiblat orang sebedah nang ibarat Mekah menabajang atap dak timur. Orang se timur Mekah menabajang atap dak bara. Orang seda je Mekah menabajang atap dak laok. Sesuai kalaban arah. Orang sebedah laok menabajang atap dak dajah. Orang Islam satu di Ka'bah. Candring kafir Raja Abrahah ngucap mun pasanan orang Islam kiblat taritai kujur kuat pakun maka Islam satu di Ka'bah bermasa nyaman kujur hilang kiblat dah kujur Ka'bah roh kujur dan Islam biar tak nemu kiblat yang kita baiki mangkat Raja Abrahah bersama prajurit-prajuritnya mangkat kapida pada tengah perjalanan ada betok tadasim ada barat ada angin lahirlah Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rombongan numpak kerja gagal
karena kanjeng Nabi lahir ke alam tun pahinya main tahun kerja pola nah numpak kerja je saking numpak jeren inya main tahun jeren je saking numpak sapih inya main tahun je saking numpak dong-odong inya main tahun jering numpak kerja tahun kerjanya amal fi ini kama jelas kata para ustaz dan gula sering para apa dengan orang salam dunia afal kapi mak bisa dengan tanggal lahirnya beliau salam dunia apal kapi wa ada yang saya tak apal laban kanjeng Nabi Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun kerja setuah si ngudah si laki si bini ke Nabi Adam sampai kiamat afal kapi yang kita bagi mak bisa para rabus saja karena senang lebur estoh cinta dekat kusteh kanjeng Nabi padahal zaman jarak lahir kanjeng Nabi ke sama mungkin benih ratusan tahun buan tahun siapa napa 1000 tahun 1500 tahun lahir kanjeng Nabi ke sama ring ingat kapi panjenengan kalahir jujun ingat tak ingat jauh gelu kalahir embana ingat tak ingat dia karembi depan ingat apaan ki ibadah rembi depan embian ingat tak ingat astagfirullah gula tak ingat dia pada tak tahu kerembi depan tak ingat pada tak ingat nama mikir geni kemanya relakok apa kibet orang tua masih cuma sekitar berapa tahun kemarin apa mon mati opa masih mati pan para bustaja tapi anak tak ingat kerembi depan anak pemun lahir kanjeng Nabi mak ingat saya boleh 500 tahun orang ingat kapi ingin apa iki seneng cinta lebur dekat kusteh kanjeng Nabi benikun mon kau orang seneng ben lebur ni ke benikun ingat kandangan lahir ingat ketepasan dalah klepat kau ai aro keton tangan di keton siapa sandalan ni kayak kerasa dari lebur dah mun tak ingat kerembi depan bendenan makin tak ingat kerembi anak nyabis kal musalla ke kiai abcina andi anak engki derma geng abang abci ka ajunan mak ngacih ka ajunan male bedai ka dintoh engki pasera asmana bila serembi tak kain tok kiai kelopai kiai kelopain kerembinana rembinaan akabai tibi remre tibi ngandung tibi rembi tibi kapan rembi tak tahu je bila aduh moros kejana cerototan tanggal setuaan kita hafal ngandung boleh mari ngandung boleh nomor 2 kun keluar mari mulang arek epre boleh antik boleh mencret bila siapa lah karembinanan mun tak nyosoin ngandung mun tak ngandung nyosoin terus saja ngelanceng odi keterian anak kriungan wah punya anak banyak ingat paut pak nengiro mana ingat paut si kemas situaan jadi yang tak tahu pah tok cetakak kapan kali situaan jadi nyaman lah dari benyananan jadi akemi jangan nyaut TV akemi biasa habeni akemi aing akemi anak pajat mundin baan buri arta ego arapak pokoknya tingaing metir wah ego aduh beremarta roh arta ni kata usaha taman ke bumi beri aing kembang bahkan sekone wah rembi lah bah kalakona mantaran tati anak foto simboljah amin Allahumma mun tak tu kerembin pak tak tahu tak rapat tak uning kerembin anak heran para bustaja tapi anak apa dengan kelahiran kanjeng Nabi dan kuliah sering berapa jadi dengan hafal kapi Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun
karena lebur seneng estoh dek kekusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kengain para rabu orang lebur ke kanjeng Nabi ini ke beniku na molot-mololok. Orang kan kadang kun lebur ayak puriak kaun jangan kelebih anyar makar bersama kumpul-kumpul ihtifal seremonial keton cek lebur apa ustaz. Yang kena baiki. Tapi inti dari panik kepada ustaz peringatan kelahiran kusteh kanjeng Nabi dengan maulid panikah dan gula serang para panjenengan tero teti orang setro ocak dekat kusteh kanjeng Nabi ni kebon ada boleh tero teti orang setro ocak dekat kusteh kanjeng keng noro kanjeng Nabi wa orang sekening contoh salam dunya nomor setong kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana apa Abu Ustaz mun la nyontoh kanjeng Nabi ibadahna bener ba ibadahna tepak lah mula ibadah tepat hubungan ben pangeran bagus orang odi ben manusia bagus tetapi mun pangeran ibadahna pas ben pada tretan pula tangkeh ben manusia saya benar tebu man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahahu Allah ma bainahu wa bainan nas man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahahu Allah ma bainahu wa bainan nas. Siapa boy mun hubungan ben pangeran bagus bajang bagus pasana bagus maksiat tak patih dengan Allah Subhanahu wa taala ben pangeran bagus dengan otomatis hubungan orang manusia pada manusia nah bekal bagus artena mun la beda orang cuba ben pada manusia nah rusak ben peletang kena ya jad ben pangeran kintet la rusak ya imma tak bajang bisa rusak la rusak hubungan ben pangeran apa yang imah tak pasak rosak hubungan ben pangeran maka akibat para bustaja dan boleh sering berapa jangan juga rosak hubungan ben manusia naudzubillah tsumma naudzubillah. Milan kanjeng Nabi kitab kebecontoh kanjeng Nabi nih laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi adalah uswah hasanah teladan paling bagus cara tepat kang kuini roh dan boleh sering berapa jenengan ibadah malih bener dak Allah Subhanahu wa taala kita tiru kusteh kanjeng Nabi. Mudah-mudahan dan boleh sering berapa yang bisa mencontoh kusteh kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Lau kana hubbuka li Muhammadin sadiqa ata'ta innal muhibba liman yuhibbuhu yuti. Ban mun lebur ke kanjeng Nabi mun estoh ke kanjeng Nabi seneng ke kanjeng Nabi satu di antaranya ata'ta sampean atorok kanjeng Nabi lebur ke kanjeng Nabi beni tak cukup amolon lebur ke kanjeng Nabi tak cukup kumpul-kumpul lebur ke kanjeng Nabi tak cukup ngaji tapi lebur dekat kusteh kanjeng Nabi dan boleh serang prabu dengan toro ocak dekat kusteh kanjeng Nabi. Mun kanjeng Nabi makon abajang bajang ni lako itina mun bi kanjeng Nabi pokon apasah ki apasah mun bi kanjeng Nabi pokon haji ni burnya senengnya estohnya cinta dekat Gusti kanjeng Nabi buktenah atoro mun baroreng ngojak lebur seneng estoh cinta setia tapi tak toro munafik lebur ke kanjeng Nabi tapi tak torok ke kanjeng Nabi. Ada orang pada bustaja benar tebu innal muhibba liman yuhibbuhu yuti orang selebur ria da orang sekaleburin mesti atoro kaya ingat ni kasaos setong para bustaja orang selebur da orang sekaleburin pakun atoro tau sa ke kanjeng Nabi laki nawa orang laki lebur ke bini na nurok bini na yang kina baiki orang bini lebur ke laki na norok laki na ambian tidung benepan tak tidung ben laki lo jelo nyaman Arab ya lebur orang laki lebur ke bini na norok bini na apa boy si penta bini bulan bintang jalan kalak tibi pak dari lebur ke bini ni kepada Ustaz apa boy si penta bini beri mas minta kalampi melaki kalampi asragam kapi din laki na ada
buat kepila. Wah lah kena lim langkar wah koros melolo. Ting lah. Mikirin bini nah. Aduh din bini na ngamira, ngabiru. Ada cebince kapi din bini na masya Allah. Ada si koros sak takar tabun tompang telok. Lagi nangit kitrak. Arwah jes pejes melolo lagi anak. Karwa buk beni korang dere ting ruala asaragam boleh aduh migule banglo binan jera kena masa kele pada asaragam iku boh mata seragam jering pengajian muslimat tegem tahu isi asaragam bah pengajian tak seragam ramai para mustajah kipon bagus kengkir pikir para rabu ni serlaki nak bini gula lebur ya reng tit lekar beda aturan reng bini ni kebur leburna dua emas kelampi emas meneng aturan jabu ahmarain ni kebereng merah dua apa merah dua kelampi emas kelampi lebur ni lebur keng bini mun ngucak bah gula melihat kelampi kok melihat kia mun gula melihat kia kau boleh melihat sarong kok melihat ya kok tak melihat sarong buat cuba ni kah fokus ni kah sejuta ni kah para rabu mun sarong alaki nambian no jering cap gajah duduk petong polo ting yang ku suap kari buri ni kalau lemes nyaman ni kah 1 juta ni angkuan ada kalau keroksak tengah jalan ni. Benih keng dera mak ya ngada ya ngat terpalwa. Din binin anyep grinyep. Mak bagus kelu kalambin. Din lah kena tahun lamba biru setiap biru boleh. Binin nak lo telok lain. Tok petok asalen boleh. Kabinan pagi salen, duhur boleh, sajon malam resepsi. Aduh, enggak ring gila. Mak tak keremo. Kengke buat tanah ya toren, bagus. Kor bagi kalaki nah, bagus oro bagi kalaki nah. Menter tutoring bini salihah. Amin Allahumma. Arwah keng libur kepanjenengan para bustaja tak mikir boten kelampin nawa kelampi pilar wa pitong puloi buah ker wa yang ku sekalian bau sarung ajab gajah duduk ketenggu sekalian ameng mengaria bagus cek bagus wah ajunan para rabu si menjaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutan kalau maldi kalau libur kepanjenengan para rabu saja dari libur ke bini minta kelampi ibri kelampi minta sarong meliaki sarong minta gelang meliaki gelang mas minta gelang meliaki gelang anu mas minta lebar boleh ibeki ben esena minta ibeki esena mulai bini anu tahu orang libur para rabu pasrah lah ya teger korban akibat tina tekatang kelampi pakun ria le sepenting bead libur mbian yang higa para ustaz mon reng laki libur ke bini nah reng bini libur ke laki nah kita bagi ngakokan kiko libur ke laki nah orang libur ke laki beremah ya norok karpa laki nah sesuai kelebihan kasokan laki nah mon bi laki na roja jalan nengeneng panjenengan mancelat ting dedek laki na le nengeneng engke saya laki alakong ibu dia laki beda tak ada sahabaan kuat bedejan benikun bede benyak jan sahabaan posang sinya udah pak tada alhamdulillah mantra selamat amin Allahumma mun bi selake tak beki jalan tak beki mangkat nengeneng panjenengan iki napa iki aro lebur kalakina stop kalakina terocak kalakina apa garpa laki atore kasokan na laki sini kepada bustaja le
agentang napang khianat ke silaki ngoncur le atekong lopot ke silaki toro cak le puto engki nyereng pak terus bagus para ustaz ni kelibur ke laki kak arwah libur ke bini toro ocak ke laki toro ocak ke bini semakin benih kun ukuran libur ke laki bini osa lebur lebih lebur etempong orang sekeleburi paserak lebur dekat kustih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki dah baiki lebur ke kanjeng Nabi atau kanjeng Nabi apa jang cereng tak apa jang cek kuna apa jang mabaharat malarat kelu sekejap para rabu saja mantare pakelar apa jang bi pangeran amin Allahumma mone pakon apa jang mone pakon apa sah tak kira mati apa sah dan kenya Nabi sumu tasihu apa saban beres menapa saban ima bi pangeran beres fisiknya nikah batin beres au beres batinan beres hati Nabi pangeran ring apa sah beres mun mati apa nyamanah king ajal mun mati ada ring apa sah mati sipah mati ajal teka tak apa sah mun kadung mati ya mati teka apa sah sajen lanjang umur kadang bah mantar pada lanjang umur amin Allahumma pokon apa sah para rabu cek kun apa sah jadi kadang bah tak depak puasaan nget para rabu setuju cek ilahian kena pau mun bah bau petoron we dikit bedai amin kira ajunan para rabu si muljaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutan wala muljaki mokon apa sah jadi kadang ced orang Islam tibi si tak apa sah tak kira mati sumu tasihu apa sah beres benar apa sah orang ting pasaan nget nyaman cak pasaan nginom bah dengan laku yek proyek pengkir lorong roh aduh kol pokol sepolo palka ngarawa ringjet es batunya ngoben embiri kena benteng canting kol sepolo ngino ngok ngambil ke bus wah ringjet sepopo benembi ke bus pada tak apa asana tak oleh dosa ke pangeran mentafasa muncullah seneng estoh lebur cita ada kanya Nabi apa sah beres fisiknya ini kena beres sehat ya mantari pa beres amin Allahumma atau beres atina beres dari zalim kan aja ke orang lain beres dari tengang beres dari tengkit beres dari nek-nek badoreng nek-nek awas bersih nggak gini keboleh tak apa dunia mana bi ulama akhlak itu bagi hikdu orang nek-nek tungron-tungan re-bere tak bagus para bustanya orang tengang ni kapoleh orang tengang ni penyakit hati berak kan nikmat tetangga nah pada tetangga kelar beli motor wah beli motor autang mata keratah lil mungkun tetangga na autang mapah berak ka orang lain cereng majer TV walau le sepeda orang kredit mateleng sing ngojak majar TV cewet rawat ke dinore sedekah mentar pada teka hajat amin Allahumma pada tatangkeun andi gelang banyak kerungsang oh jadi sempuan anak peteka sempuan tak ngit-kit tambian mujud bah mikir di noreng aruh penyakit hati ini ketika sembuhan kun laku sempo boleh tibi boleh masa minta kesembian senyempo nggak gini kak pokok tak usah nah ini kan penyakit hati ini keberapa saja andi kelampi nyikot kelampi jumpa jungan acaca boleh ini ke penyakit hati mantari babere sabi pangeran amin Allahumma mun bakon apa sah pokon haji mun kelar tak kelar tina
tak usah mesti lah tak ada pesina si wajib haji mon kelar tak kelar tina keng manter kelar para rabu amin Allahumma. Orang haji ni kebanyak kunana. Pertama dan kaji Nabi al-hujjaj wal umar wafdullah wa idza sa'alu u'tu wa idza da'au ujibu wa idza anfaqu ukhlifa alaihim. Orang haji dan aturan idza sa'alu u'tu mun minta ibri bi Allah sekali minta ibri bi pangeran wa idza da'au ujibu mun doa sampai tani langsung bi Allah wa idza anfaqu ukhlifa alaihim dunia saya pakai keluar ikabai biaya pulang dan perginya ikenteen di pangeran ada haji bangkrut ikente serang Allah subhanahu wa ta'ala mantar kembang rezeki nah amin Allahumma amin. Orang haji ketika itu mun kelar tak kelar tidak nah boleh jadi hajian makin melarat para rabu mana bi panjenengan ngaku ni obeng sekemi juta lewat ratus nyetor ke bank panjenengan oleh prosi berangkat ngantos 4 tahun abid lagi tetapi saking umur panjenengan sebidak senyetor lah umur 50 sama angkatah mari benya ibu nah almarhum tak numpak kapal sampean numpak katil mantar pada lancung umur amin Allahumma amin. Haji ni kewajib mon kelar tak dosa ka bayar tak kelar ke masjid lakian ke masjid binian tak usah napa bini anta oleh ke masjid punten beni tak oleh pekusan apa jeng neng bengkona mun pasanan orang bini apa jeng ke masjid laki anta tetia apa jeng salli fardul jumati Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim ya kana budu ya kana stain berapa nomor wian abaan salbud masjid pak tina bejang neng roman awin mun bini an mun pakon haji mun pokok apa pokok bajang sekejap para ustaz keng kun coma perlu kekeli wajib haji pun wajib bajang tak ada para ustaz wajib haji mun kelar tak usah keng mun bajang ada kelar tak kelar bajang tak bisa kiai tadi ngabajang sakit badan tak bisa mancing ya bajang toju mun tak bisa mancing tak bisa kiai tak ning toju alingker segi sarang bajang alingker ampun sahara kiai kare mata nelep kelepan pokok bede pikir nah pabajang mata nang ampun ngetem kiai molen beri kare degedeg pabajang degedeg ampun asat kiai bajang aki mati relang matan lah ngetem deg-deg lah tak ada ngono ki katil obus rela marah tele berapa sampean apa jeung apa pejeng akina apa jangan apa pejeng akina mun tak apa jeung jalan kalangker kentang ba pejeng akina mantara pakelar apa jeung amin Allahumma nikah toroknya mana kekenyi Nabi nikah pondok ikman para bustaja pokoknya bajang pokoknya pasah ketika itu para bustaja mudah-mudahan tenulis dan berapa jenengan tadi orang cetorocak dia kekustih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi uswah hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah ada para bustaja kanjeng Nabi ikening contoh ibadah menapa jang kita tiru kanjeng Nabi tak usah seret para mustajab usalli kanjeng Nabi sallu kama raaitumuni usalli benapa jang ingangko dia persis ingangko terong kok menapa jang arapah kanjeng Nabi menapa jang tak cik abid seding kanjeng Nabi menapa jang tak cik lekasah man nyaman mun pahabid keluh meretung mak mamai budi pah imamah usolli fardhul isya'i Allahu akbar aku roba auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim abid sidaba ku walad dhalin daba dan daba ku walad dhalin maja yasin ba yasin wal qur'anil hakim mak memacu kemi aduh burabuan cototah cukami ya ada aku rok kian moleh kun malam tak boleh boleh aja jerawak arapah abid keluh
cek bidabit mun bejang lebih-lebih mun tepak ngimami para kena bejang ibeng kono tekangan tabaki tak ada apa engki je kas lekas para rabu mumpah iumak ibadah Allah bersami Allah assalamualaikum warahmatullah 10 menit mari ben pasal ngedeber lah aramun mak mau mengik mati cek kas lekas cek bidabit sedeng iki dapat iki Kanjeng Nabi tak was-was ada was-was sebener was-was tak oleh sebener tengah teh mun was-was tak ol usolli fardhu isya'i Allahu Akbar mata kering aja dia mengguna bajang cereng nyaman Allahu Akbar sedek kan ke mau ngabocong orang ajurus pak sia takbir musa ajurus tengah tahiyat atai bah mata yai jadi ya mana taya ke WC haram mana taya neng lem langka tahu le mentai pangale cangkim mendeki ba menatai nang WC ba nang langker ba oleh bro atai aduh mara coba ngaji kadzikri dia at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad sedeng atai salah kelet gelu mun ngaji dia Allah lopot Allahu akbar sami Allah la ilaha illallah astaghfirullahal adzim salah tepes gelu let gelu tak nyaman pes gelu juga tak nyaman orang ibadah ring akila ambian akila lagi bermaring akila cek lem ring akila membah lem gelu lopot wah ntar ke WC terus bersiap ya selini naing burit selini naing mereka ni kordut kelon selenen boleh siom beceng najis mun beceng mun najis berapa lelaki aing boleh beri sabun pak kordut boleh mari kordut selen aing boleh dan mari sabun siom room sot jelah iki nawai sewas-was kordut buri teker bis-bisan kapi aing seneng ngaji ding tak lah ya wila selenan aing mari bersih ceto boleh ke dalam najis arapak dalam geluh ya bersih luar raya mentah kena corak ke dalam ibadah ya najis pasanat kelet geluh nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla sarair sehukumin bi gula bersamaan seluar present seluar sedalam dan Allah subhanahu ngak kini koreng ibadah kanjeng Nabi tak was-was nyaman para sallu kama raaitumuni usalli apa jang reh ing angko apa jang ni kesehubungan ban Allah subhanahu wa taala kanjeng Nabi fokus penhubungan ban manusia Kanjeng Nabi fokus ban hubungan ban manusia uswah hasanah hubungan ban pangeran fokus hubungan ban merasa juga Kanjeng Nabi tak tukaran tak tukar sekali mak boleh kau orang Islam Kanjeng Nabi kau orang kafir tahu ning resana matiin orang kafir tahu ning resana merangin orang kafir kecuali epakon serang Allah subhanahu. Contohnya Nabi illa dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmila fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabi'anna wa tabi'an la ta'dila tak ada si bisa nutuaki gula bensambian prat
ka pangeran ilal ilah illa mutaba'atur rasul, kecuali ngireng Gusti Kanjeng, ngireng Kanjeng Nabi apa nak fi halihi wa fi alihi wa maqalihi fatatabi'anna wa tabi'an la ta'dila. Ngireng Kanjeng Nabi halihi wa fi alihi, ngireng Kanjeng Nabi polating kana, polating kana odi bentetangke Kanjeng Nabi nyaman tak tukaran bentetangke. Mak boleh ben pada Islam mah ben reng kafir tau ning merangin orang kafir, kecuali pakon serang Allah Subhanahu, selalu beliau langalai. Mun beda apa langalai pas Kanjeng Nabi ada bu kun kal yadain wala takun kal udhunain. Ban mun di ben tatangkeun nah, ban di ben masyarakat nah, ban di ben sapeuleuh nah, tero kal yadain padan tanang dua tak tukar sekali. Bila si kanan kada, si kacir ke budi pak. Ting si kacir kada, si kanan ke budi pak. Wah, bagus para rabu. Nyaman alim bayi. Mon paha bereng, ngatu menang. Si kada, si kada, si kanan, si kacir kada. Iya, dah iya pak. Wah, ngatin tu tidak mak lampir pak. Mbah limbai ada apa benda iya kada kebudi kan cek nyaman. Mun bah bareng si kanan kada si kacir kok kada kia iya dah pak pagendengin lah ke nambian keng bah limbai ngariak porop tukar tambak porop riak aneh kamu guna limbai ya pinter ngak kini kepada bustaja waktu alimbai ini kepada rambu mudah-mudahan dan gula serang berapa dengan king syafata amin Allahumma. Hubungan ben pangeran bagus, hubungan ben tretan beletang ke bagus, tak ngaduan benang tak usah ben tatang ke banyak ben laki bini boy mon ngadu penang ben laki bini na bahlik mantelik pakelar matuana tinggal tukar ngal tu atau kerenang kunang mesti kalakin pate jadi kalakin si laki nyaut baen pate pada pate laki na pate bini na pate abudu re kere ada pate abudu umbi tolo bulan laki pate ya matuan nak tinta tin mana budu boleh apsa ap salbut bungbungan nak ni ke boleh cok ngucan pate kalakin nah kiring laki cek ngucan pate ke bini nah mon ba abudu rek kere calon pate pasanan mantri selamat para rabu amin Allahumma. Uswah hasanah teladan paling bagus Gusti Kanjeng Nabi ben pangeran begini ben pada manusia saya fatatabi'anna wa tabi'an la ta'dila nuruk Kanjeng Nabi ikuti Kanjeng Nabi cek ningo cek nyerempang dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Nek Kanjeng Nabi Prabu saja. Tetapi orang senang lebur estoh cita dekat Gusti Kanjeng Nabi, kita ikuti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Prabu saja bagus para. Paling bagus orang si bagus. Kanjeng Nabi alim, keng bi pangeran tak yalem polan paling alim. Kanjeng Nabi soki, keng bi pangeran tak yalem polan soki. Kanjeng Nabi ganteng, tak ya lembi pangeran pulan genteng. Apa Kanjeng Nabi? Ya lem Kanjeng Nabi paling bagus tata kramana, paling bagus tata kramana. Kanjeng Nabi mamul je paling bagus tata kramana. Ngkolen dekat nabi-nabi selain. Muncan ulama burda, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan minal bahri au rashfan minat diyami. Kanjeng Nabi ngongkolen dekat nabi-nabi selain, Kanjeng Nabi menang dekat nabi-nabi selain, Kanjeng Nabi muncul etempong nabi-nabi selain. Apa nasi muncul faqad fi khalqin wa fi khuluqin. Kanjeng Nabi paling bagus ketetiana. Mulai ke Nabi Adam terus dak baba sampai dekat Sayyid Abdullah apa nak Gusti Kanjeng Nabi ada manusia haram, mak takar haram, syubhat tidak ada. Lahirlah Kanjeng Nabi paling bagus. Mun bengatau guluban sampean kan pun tan para rabu saja. Tak temujuk mirabiruna. Beda bengatau ayat tasan
Saya ngalaan kedang. Ya budun buduk kecotut ba. Bada singi cok anyor du budun nang abudu apu ba. Ngak kini ke para mustaja. Tapi orang kata bada jalan, bada nyor keker tepuk. Ada di nepuk ria. Kakak ni ke bermula. Tapi abi ni dengan dung melo. Abi rembina keluar apu ba. Bada kejang din tatang ke masakan setong. Ada din kecotut dai betek setong. Kalau saya masak, saya mata kol in. Kol. Yokap ke bengkona. Hari adin kecotut dia. Du buduna abudu kecotut. Ngak kini ke para mustaja. Naudzubillah mantan selamat amin Allahumma. Kanjeng Nabi paling fokus ketetiana fi khalqin wa fi khuluqin. Fokus tata kramana. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wan Muhammad fokus tata kramana. Kanjeng Nabi tak sombong sekali. Walaupun orang alim bagus, tapi apa ngerasa lebih alim tak bagus. Orang pinter bagus, keng mun apa ngerasa lebih pinter tak bagus. Orang muljah bagus, keng mun apa ngerasa lebih muljah tak bagus. Berapa sih bagus? Apa ngerasa enak, apa ngerasa bodoh, apa ngerasa apes. Ketika itu para bustanya. Jadi saking ngepadi ro, muncul si padi ongku sok padi, sok tua beras nondu padi. Siget nyerengget di tengah ro tadi apa narwa kepa nyaman. Mun si kepa di tengah ro iya pak, aro gendeng ro tingoreng ngarwa. Tapi muncul padi nondu padi. Berapa kepan? Oh, are pada kepan cemur nang ipan, asa solet bah madelekas obus. Ngak kini kepada bus saja. Cek saking ngapadi mantri selamat amin Allahumma fi khalqin wa fi khuluqin. Kanjeng Nabi paling fokus tata keramana. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ada sesemaah, tak ada sepada ilmunah, ada sepada muljana. Paling muljah Kanjeng Nabi, paling alim kusteh Kanjeng Nabi. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri au rasfan minat diyami. Andaikan kelakuan bagus seorang salam punya pasetong cek saking aing tasik seceloan aing tasik tasien Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opamah ojen pasetong kelakuan bagus seorang salam dunia mulai ke Nabi Adam sampai kiamat cek saking ojen setetes aing ojen nah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bagusnya Gusti Kanjeng. Karena Kanjeng Nabi paling bagus, umat tak paling bagus kian. Gula ben sambian paling bagus. Lebih bagus eteng kaum Nabi Musa. Lebih bagus eteng kaum Nabi Salih. Lebih bagus eteng kaum Nabi Ibrahim. Lebih bagus eteng kaum Nabi Isa. Paling bagus umat takus teh Kanjeng. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah. Bandre paling bagus. Nyaman para rabus saja. Kanjeng Nabi kata atore de bui pangeran. Inni haramtul jannata 'ala sairil umam hatta yadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad. Dan pangeran, engkau ngaramaki umat selain masuk surga kecuali ba'an ban umat-umat aban masuk surga. Alhamdulillah. Kaum Nabi Musa kita masuk boleh ban sambian ke surga kada. Kaum Nabi Saleh masih belum dan boleh sedang berapa jenengan masuk kada. Kaum Nabi Isa ki antri masuk surga. Umat Muhammad ulah bersambian sudah sekian ratus tahun berada surga. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Ajunan para rabu saya muljaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutin golang muljaki Kanjeng Nabi para rabu pengolati bi pangeran ka surga. Muhammad coba Muhammad lihat Muhammad siapa sih paling banyak nang surga Muhammad. Kanjeng Nabi ada bu dan Kanjeng Nabi uttuli'tu finnar uttuli'tu fil jannah faraitu aktsaru ahliha an-nisa. Dan ngulah peningalih ka neraka ka swarga bi pangeran ning swarga sepaling banyak orang fakir. Ning swarga sepaling banyak orang fakir, laib orang miskin, sabok swarga bi pangeran.
mantaran tati orang ahli swarga. Amin Allahumma. Coba Muhammad Abbas olatin lihat Muhammad siapa sebalik banyak nang neraka. Kanjeng Nabi ada bu utli'tu finnar faraitu aktsaru ahliha an-nisa. Tenggulahi paningali ka neraka bi pangeran sepaling banyak di dalam neraka orang bini mantar selamat ta panjenengan. Amin Allahumma. Kengkun kemperan timin Kanjeng Nabi ketika pangolatin bi pangeran ka neraka sebanyak ria orang bini mantar selamat tah. Amin Allahumma. Arab ni bini mak banyak kelune bini masuk neraka setong. Wa dzalika likillati ta'atihinna lillahi. Orang bini paling sakoni apek teh deka Allah subhanahu. Kan pasanan ni bini masuk neraka banyak, reng bini paling sakoni apek teh deka Allah subhanahu. Mun ka pasar acelenan seke bebeni ruku arwah sadung lidung mentas arwah beni ruku kora beda hand body kacak softek apa pokoknya sekenan seke ba tak ada batagi belain mungkin bisa aja tak aja pah beda kerja beda kabinan nun tatangke beni non TV tak apa aja ada tak apa aja sibuk ngiring buk siapa aja ngah soalnya duhur ampun tak ngening baik teku kudung cangkir wak apa sini gua tak ngening saterop tada sini desa penceningan buk siapa aja ngah tak ngening du terop siapa aja ngah tak ngening tapi urus benih tak ngening iman kebedaan beda boleh paling sekone apek teh dek Allah subhanahu wa ta'ala reng bini orang tak ngening buk sari samalam sari samalam reng tak ngening sebiasa 6 atau 7 hari paling abid orang tak ngening setengah bulan muntakar setengah bulan lebih pakun tak ngening arwah ambernya mana nyaman istihadah beda seking ngara beda kelip-kelip karet seking ruang akili wazanan nyaman istihadah sambian mandi adus panjenengan meleroti kering nyaman lauri pasang sret apa jeng panjenengan ngak gini kan mau dia tak kerengening 35 hari mak ni benih setengah bulan paling sekone apek teh dek Allah subhanahu wa ta'ala ni bini paling sekone apek teh dek kanya Nabi orang bini paling sekone apek teh kalaki nah orang bini laki na remote le maacen etong jadi berak maacen nyawat ba mata acen sirakura kaulah sinyasa kaulah nyetrika kaulah asapuan kaulah amasa kaulah meranta kaulah ngancu anak kaulah ngancu sampian kaulah ngancu bahe bocah kekapi bang engkau kun ngocak atong le pak ju si patamat lakon bini haram cuy saking benih bini rom magalam kepataki namang kena kira pikir mewah butuh boleh engkau ya tak nombor mengetapan besar tina pek ngelepek ni sekon ni ting lecep-kecep na lesokan ng bugi ya para rabu meleki antimo bah melihat alingker waduh cacan ramyan ben manuk lapet wah tal katil wah benih tay sorwa caca korang indra ni serkala kena wa deng sing ngagi na ata caca lain engko kun ngucatong le tager ingaha taman ai bocah bun ada kebun budi aduh kalampina kejo kalampi lo benga kalampi ne benih dia ada mun binian sebab di budi mak nyari malarat ibu kak dia ada ibu kak di budik berdisi seret berdisi lerber berdisi lopoko aduh mak sebab di budik wah di laki wah di laki ibu ya ada boleh nyaman seret konjangan bah mundin binian atel pintel ke semasang selitingan wah bayi budi seritero bayi budi tak mendeng lengan apa
tak mendeng wah entar kalaki nak pasang aki aduh keng mon gules romasang marang pasang aki nang pangari ya bah pada tah budaya wah melayir gelir wah jadi macam sebab ini budi makni benih ya din lagi na fokus kape wah dia nyaman din mian boy budi tak mendeng lengan apa nyari orang si masa ngekelap itu dia mamak nyari malarat panjenengan aduh nah bedaan rak bedaan tumpang petong arana aduh mari banding hand body tako gera mari hand body palamir tak temu 48 cirebe tak temu jawah bukan mari palamir pamira mari pamira biru celain di bawah ditasin celain kia bah bulu kece ni lagi bulun jaran roba aduh tinggal kacak kejauh pakai pasang kapi merah biru celeng urung siratin ngaring tabrakan bah tembri tembak asaloy kemo nga angko Eriksona room tingkaon jengan entar ke pasar ting tedung ben laki nak abda bipa to seket paling mun meleh siyaw bu tepong ba ke mo nganja tangko Eriksona beri kapor bulit beda poteo lai cangkrincang wala koros celo ngarang idi ngaki eko ngarajan binian ma iyaw ko yale iya ketanya dan jadi kelakon nabi ini anak ini aduh patak masuk neraka mantra selamat depan jenengan amin Allahumma wa dzalika likillati ata'atina lillahi wa li rasulihi wa li azwajihinna wa kasrati tabarrujihinna paling banyak kelu angguya ada remah para ustaz karena pemfitnah awal ceknya banyak orang bini si tadi fitnah ada kadang bini orang laki sejatuh orang laki selebur cet orang bini kada Wajib kabus ni bini akan ada rumah. Ni bini kan bila abang fokus kebelah kau orang, ada kebai orang lain tertarik wah. Apa para saja? Karena teruan ring bini. Keng to dusen ring, monterona teruan ring bini. Keng to dusen orang napsona tengkian ring bini. Terona teruan orang bini. Mana polong ben laki nah nyamanan orang bini. Yang kena baiki. Marah nyaut. Biyan mo nang ben laki na nyamanan laki na pa bini na tak pada billahi tak pada billahi hadis nikah tafdulul mar'atu bi 99 fil laddah illa alqahu Allah ta'ala fil haya muncul dinding bini sangang pulau sanga napson dinding laki sitong napson na din sambian sitong sangang pulau sanga dinding laki set tisin wa tisin sangang pulau sanga dinding laki sitong nyaman nah sangang pulau sanga dinding laki sitong hadis benih kerja di hadis mbian tak ngakok nyamanan siapa meneng belaki nah padeng tak pada nyamanan ni bini bakun kena baiki tadus sengaga de kena baiki tak pada mak pakun ngucap pada dia tak pada ya toleh tahu kan kecora ke kopeng tahu kecora ke kopeng tahu apanya mana
menrek cor ka kopeng icor kaki ka kopeng apa nih si nyaman kopeng apa cor ka nyaut apa nih si nyaman rek cor ka pa kopeng nah tinggi cor rek cor ka bakut nyamanan saper ya oh ya kan bad batak maasuan rakam muncet ngak jeriya likillati ta'atihinna lillahi wa li rasulihi wa li azwajihinna wa kasrati tabarrujihinna paling sekone apek teh ka Allah paling sekone apek teh dek kanjing Nabi paling sekone apek teh ka lakinah paling banyak keluang guyah orang bi mantar selamat amin Allahumma nah melalui syafaat kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanik kina nak lakukan bagus umat Muhammad ibetah ka swarga lebat syafaatah kusteh kanjeng can kala inni haramtul jannata ala sairil umam hatta yadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad haram selain masuk surga taule kecuali umat Muhammad ben kanjeng Nabi masuk kada termasuk dan gulah para panjenengan alhamdulillah mudah-mudahan ulia syafaat kanjeng Nabi amin Allahumma sekoni dan gulah nyepera pendidikan nak anak langker ni langker ni ka kita odin langker para rabu terputran panjenengan pamasok ke langker boleh ini lebih baik anak ni kepada rabu saja dan hadis alal fitrah kullu mauludin alal fitrah anak ni kebagus hanya saja tergantung orang tua si aremot pada remah anak dia maka kasih kegiatan anak kulaku anak apa sekolah formal ada SD ada MI sanawiyah MTS aliyah sampai selesai sorenya sekolah diniyah sekolah diniyah lemah-lemah nyari diniyah ada diniyah kan tu kamu berada selalu kat diniyah tuh penting roh penting diniyah mula karena sekitar kau pas tada sekali tak napa kita pakai diniyah nang musalla jadi papan saya jaki tajwid ingat Ariana cara baca Quran yang benar begini ada sore mari sekolah diniyah pas malam maghrib sampai ke isya masuk ke langker ngaji Quran dan ringkonah santrimu sengan maurib masuk isya mulai maurib masuk isya mulai mungkin cering tak ada santrimu sengan museng kepila tahu ke kelangker lah analah coba pong ke kelangker senyaman ring tuan laku benih gunaanan ring tuan na nyaman mantar tadi anak saleh amin Allahumma amin terus waktu monduk pamonduk empon saya neng ponduk saya neng Roma tuh abu merah abu biru mobai pengakan yang intok benar aku ngakan siang ngakan malam makan rebokon surah pojang tak pojang surah pasah tak pasah sambian ngepolong tikos bukoh Mentuk punten berarabu saja ngakan paling dukale apa jang istiqomah berjamaah duhur asar maghrib isya subuh berjamaah bi kiai tu aki pun apa jang Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana minal ulama'is salihin kuste abdina anak putu abdina santri panika kuste mantar tatireng alim sesalih mun salih benikun anan ring tuan bunga putran panjenengan mantar tatireng muljah amin Allahumma amin sakaintoh pula sakat tersompongan pamator para rabu saja mantaran manfaatah nyona sepurah ni sekoni sepenting jelas ingin baiki faham ngerti cet tahu sahanya banyak sekalian tapi pas maqalla cari Arab guna ning budaya Arab lamba sekejap maqalla wa kafa khairun mimma kasrah wa alha sekoni tapi ancep nyaman teng banyak wacar kalacir sekalian keng bah ngandung nyamanan pun 10 kali keng bah buina bui kepada oh tina cak bidabit pokok la ijab mantar barakah hadanallahu wa iyyakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعدانا وأسعدنا وتهدي بها قومنا تصنع نرفع بها درجاتنا وتقضي بها تكسب جافنا وتعطفك علينا وعلى أولادنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلب الدين ورجال. اللهم اجعلنا أولاد الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عز وغفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة.